Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a tutti. Forse devo avvicino la videocamera col cellulare, perché noi usiamo il cellulare. Bene, ecco, volevo dire che oggi ci esibiremo in maniera doppia, nel senso che canterò, scandisco bene le parole in modo che il traduttore, poi se qualcuno ci segue da fuori, perché io lo so che ci seguono da fuori e non conoscono l'italiano, io comunque lo dirò anche in russo. Adesso faccio la traduzione e lo dico anche in russo. Canterò Pizzineddu, una canzone Pizzineddu, che è una ninna nanna tradizionale sarda. E io ho fatto la traduzione per chi non conoscesse il dialetto sardo della Sardegna. Una sceva croschi, quindi la canterò in due lingue, in russo e in sardo, in modo che ci capiscano tutti. Ecco, adesso cerchiamo di dirlo in maniera semplice in russo, un attimo solo. Scusa Maurizio. О. Привет всем, друзья, которые следят за нами на YouTube. Сегодня мы сыграем традиционную сардинскую песню на сардинском и русском языках. Поехали. Una шева крошки, нету покрывала, и даже рубашки, когда дуют ветры. Мы не скажем зябко, спи мое сердечко, сладко, 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 из шелков подушка, золотая люлька, засыпай, малышка, да не плачь, малютка, милый мой ребенок, ничего не бойся, ты мой лучик с неба, кроха, успокойся, спи мое сердечко, сладко, 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 нежного малютку положу в кроватку. У нашего крошки нету покрывала, и даже рубашки, когда дуют ветры, мы не скажем зябко, спи мое сердечко, сладко, сладко, сладко. Gusto vicinetto, non portava credo, non portava
pura, de lumpia ancora e delicata berla, mai drumiani mia, corovizza mia, ai visita mia, ai visita mia, ai visita mia, questa vicinetta, non giughe mantettu, non giughe mantettu, ne manco vorittu, a su tempo frittu, non ara di tia, drommi vida e coro, drommi vida e coro, drommi vida e coro e riposa ninnia. Grazie a Maurizio Gastalda. Подписаться на мой канал YouTube. Gastaldi, quale Gastalda? Hai detto Gastalda? Ho detto Gastalda. Gastalda. Scusa, Dopo pranzo. perché sto pensando a parlare in russo. Bevo io, si ubriaca lei. Подписаться на мой канал YouTube Veronica Pisano. Pisana. Allora, no, in Russia, allora, dove c'è l'accento tonico, se l'accento tonico non cade sulla O, Sì. la O si legge Sì, A A. in russo, ok? Grazie Marinella S, grazie. Come hai visto ci seguono anche da Mosca, quindi devo parlare un po' in russo. Iscrivetevi al mio canale YouTube Veronica Pisano, подписаться на мой канал YouTube Veronica Pisano. Всего вам хорошего, tante cose belle, da Scurava, a presto, spasiba, grazie.